अहनबदा मरोइफो नेशनल हाईवे 202 इम्फाल उखुम रोड के संकाई कुकी खुल मयादा हौखिबा अहिंगदा सखंदबसिंगना लंबी तौखाइरंबना मरम ओइरगा इम्फाल अमदि उखुल लंबी फाउनखिद्रे मणिपुर सिंह तंफा की मफम चाखोटनबगीदमक इंग तप्पा लमदम ओहिनबा संगे इंग तप्पा लेत्रबदि चाखोटपगी लमजेलदा माइथि होरगनी हाइना चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना फोंदोखरे मैम खुरमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी नुमिदां खुदिंग संदोक्सरीबा मणिपुर पाउमी इंग ताबे पुनपु थौसमंगा सना ताराम नोसरी हौजिक पाउ मसा खाइना पिजरे नेशनल हाईवे 202 इम्फाल उखुन रोड के संकाई कुकी खुल मयादा हौखिबा हिंगदा सखंगदब सिंगना लंबी तौखाइरंबना मरम ओइरगा इम्फाल अमदि उखुल लंबी फाउनखिद्रे हौखिबा नुमिता इम्फाल उखुल लंबी के लिताल पुलिस स्टेशन कोनबा लेंगांग सिंग अमसुंग टीएम कसुंग की मरकता मसक खंगदबा आम मिलिटेंट चिंगनाबा सिंगना फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI की इम्फाल की खुलतमना सेंग चिंगलकपा गाड़ी सिंगदा नोंगै कापसिलकपदा ट्रक ड्राइवर अमा सिखिबा अदुगा मणिपुर पुलिस की कांस्टेबल अमना अशोक अफन नंगनखिबगे थौदोक थोखरबा मतुंग हौखिबा अहिंग दा अमुक इम्फाल उखुल रोड की संकाई कुकी खुल मयादा एक्सकावेटर सिजनदुना लंबी अदु तौथोखिबने हाइरे ngaihak leitana इम्फाल उखुल दा पामलु थौदोक सिंग थोकपदा सिक्योरिटी फोर्स सिंगना निंगथिना ngak senba ngamdabagi फिवम अमा मियामना मयेक सेंगना उबा फंगली नाकन अमरोमदा ट्रक ड्राइवर लेखिदबगी थौदोक अदुबु यानिंगदा फोंदोक्तुना ट्रक ड्राइवर सिंग ngasiदगी नेशनल हाईवे 37 दा इम्फाल जिरिबाम लंबीदा सिक्योरिटी मतिक साना पीरिबा फावबा मतम कक्तना स्टारिंग थादोपगी खोंजन संसिनखरे सेरक असिदा कांगपोक्पी डिस्ट्रिक्ट की गमनोम सेपरमिना पुलिस स्टेशन कोनबा खराम बाइफे विलेज ता अकनबा मोंगदा नोंमै कापनाबगी थौदोक थोखरे हाइरि थाजबा याबा पाव अमगी लिखुन अमगी मतुंगिना हौखिबा नुमिता खुल अदुदा असम राइफल CRPF अमदी कांगपोक्पी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस टीम ना खुन अदुगी विलेज वॉलंटियर सिंग तांथोखि हाइरि मतुंग ngasi नोंमै कापनाबगी थौदोक अदु थोकपनि हाइरि थौदोक अदुगी मतंगदा अकुप्पा मरोल हौजिकमकी ओइना खंबा ngamdri हाइरि मणिपुर सिंह अमदी तंपाकी मफम सिंगदा चाखोटनबगी इंग तप्पा लमदम ओइहनबा चंगी इंग तप्पा लेत्रबदी चाखोटपा की लमजेलदा माइथि होरगनी हाइना चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना फोंदोखरे डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड हिल्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना सिंधुना ngasi होटल इम्फाल की द ब्लैक लॉन द पांगथोखिबा जनजातीय गरमिया उसब हाइबा थौरम अदुदा वाफम असे महांगना फोंदोखिबने महांगना मखा तारादुना हाइ लमदम असिदा तंगदो लेताबा फिवम अमा लेत्रगदी महिरोय अमदी नोमगी थबक सुना चरा तालिबा मियोय सिंगदा हेना वाबा हाइबदो ओहली मरम अदुना हौजिक ओयरक्लेबा तंगदो लेतादबा फिवम असिदा होरक्लेबा महिरोय अमदी नोमगी थबक सुना चरा तालिबा सिंगी दमक खल्लगा लमदम असिगी महौसागी फिवमदा हंजिलकनबा मणिपुरदा खुंदारिबा फुरप खुदिंगमकना होनामिनासी हाइनसु महागना फोंदोखे लोना बिरसा लाइफ इन न्यू भारत वीक ता मरी लेना ngasi पांगथोखिबा स्पेशल इंटरेक्टिव सेशन विथ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बेनिफिशियरी सिंगी थौरम अदुदा मणिपुर चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचान यावना डिपार्टमेंट असिगी मरुओइबा मियोइसिंग अमदी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर नेमचा किबेंसु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा सरुक याखि हाइरे भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना कोई विकसित भारत 2047 द इंडिया से इक्वालिटी लेबा कोई चप मानव थाकता जाति खुदिमक पुखनबा होनबदा ट्राइबल सोसाइटी की सोटा होरिबा छात्र सिंह की खल्लकांदा दुबा लिखत की बनी लोइनला बिरसा लाइफ इन न्यू भारत स्वीक बिरसा है भारत की निखा तंबगी इहौदा शेड्यूल ट्राइब की कम्युनिटी चाउब थौदांग लौगिबा ममिंगदा सेमगिबनी अदा ngasai ngangbiramba satra mana ani suba ngangi bodo
hai sai adom na hai bada 4 months paisa phangi da yawi hai ado I feel very unfortunate madu phumam topani ado aina department da hangba matam dadi tha khudingi paisa loi na pi hai adu Aadhaar ga bank account to ga link tawda matam thengbo oiramgani hai but then ai official sing da su sumba problem si thopada yam thuna solve tawbiyo hai na request tawge ado satra sing gi awa bai si ai ai su isa satra sing lai ko satra sing ga awa bai si we should not tolerate it masi koi makeup down ge soiba sindu sagi doina menkhat mina laga hai tai. Then again, we are component of 36 communities in Manipur. Very dang sakalaga Manipur sakala heavy arroy. Samna India ki achawa state mayabu sakalaga Bharat sakala heavy arroy. So Manipur sakatana Bharat sakala heavy arroy. Likewise, Ching Tam. Dalai ba aikoi kuding maki sagasu sakwan na ba hona minasi masida kari sangi hebu we need a very peaceful atmosphere maram di santi leitragadi sakwa pasi thengi santi leitabana khwaidagi effect tawrisi kogi student community sini then nukti talaga chajaba lairba sini aduna boys of students ai ngasi hahen janingi Madam, this is the only solution to restore, I mean, this through dialogue. Then, Sima Suhajaningi, Madam, koi Kanariba, Mayamsi, student community, Yenga Kanda, Kanabigano, peaceful atmosphere, or Stelma, Poroxy, I quite some man on a Safat Mina, Honasi, and a higher Kanda, a Ponomo. Imphal Ukhul Lambige Litan Police Station Kwanba Lengang Singh amasung Team Kasum gi marakta masak khandaba armed militant singnaba singna Food Corporation of India FCI gi Imphal dagi khul tamna singlakpa gari singda nongmai kapsilakpa the truck driver ama sikhiba aduga Manipur Police ki constable ama soghal kiba Lup Mangana Yaningdo Fundrole All Manipur United Clubs Organization Poirei Leimarol Mera Paibi Apunba Manipur All Manipur Women's Voluntary Association Committee on Human Rights Manipur Amadi Manipuri Student Federation Lup Mangagi Convener Sanjoy Surokhaibham na Kuyak Pidana Thadorokpa Cherol Amada Thawang Ase Makata na Thogandanaba Lengaki Mari Lenava Loisang na Akan Section Thorang Lokat Kadabani Loirana Narangi Laibok Tiba Thodok Aduda Laikhidraba Amadi Aso Open Nangkraba Imung Manungi Awabadasu Lup Mangagi Mangana Thamoy Sheng na Saru Yari Hana Serol Asina Makata Hondole. Youth Organization Sporting Club YOSC Khurai Imphal East na Sinduna YOSC Annual Meritorious and Excellence Award Ceremony 2026 pangthokri Khurai Popular High School ground da pangthokiba mana mathumi thokri thoram aduda ningthaujam Geoffrey IAS Commissioner cum Secretary School Education Higher and Technical Education Adult Education ACR ERT Government of Manipur and Kheda Bhatta Singh IRS Commissioner Cap NPD Veterinary and Animal Husbandry Government of Manipur Lasram Nandakumar Singh IAS Special Secretary Fisheries Government of Manipur Professor Dr. Ngangom Indrakumar Singh Managing Director Saibo Hospital Professor Dr. Thangjam W. Singh Chairman and Managing Director Bhavina Group Posangam Renedy Singh ex-Indian International Head Coach Bangalore FC NG Jogendra Khumancha MCS Joint Secretary PICED and Director Mahut Government of Manipur Khumuksam Renuka MCS Deputy Secretary Education S Additional State Project Director Samagra Shiksha Secondary Government of Manipur Amadi Dr. Konsam Surjit President YOS Sina Athoiba Mithunglen Singone Saruk Yake National amasung international ki thak da achievers sing do
moi sing puning thogat chaboina pangthuk sabani adubu masi ekoi tasengna punamak manipur da leiriba satra sing punamak amadi manipur da leiriba sanaroi punamak ade manipur gi feel kaya da manipur gi mai pubirakani haitna hona biriba par punamak koi punamak gisinba ngamjade pambadi punamak gisinba pamjabani maroi na ngasi ekoi ni sinjariba program asi ekoi gi angang sing asina hogalagli ba angang sing manipur gi nongma yumbire loirakadaba Satra Singh, Manipur gi yungre loi kita ba sports personality sing, Manipur gi damak da ijat age ijat kya pu bire iba, mai kya pu bire iba, sports personality plus ekoi in various fields da journalism, art and culture, in any fields da live me am say encourage to jari bagi maram di ekoi na no mati sung soi dana hai riba Satra Naharol sing sports personality sing mga sige achievers sing asina Manipur Himalay baga se asige dum da hujik chu thoi ba ewas we situations ke ase masle da mokoi gi matam da su achoba tamoi sing hoi ba tamoi goi ba sem contribution no piraga Manipur ma gi dam ta pa thau ba kya pubira kani hai ba gi inspiration du bijabani sanaroi kya na Manipur ma gi amasung India gi hoi ba nincha pubirakpa madu gi dam ta koi purakna ba gi dam ta hona jaba sanaroi sing je hojing asi yori ba sanaroi stita lakadoriba Japan da pangkokadoriba 28 Asian Games ta ju saruk yagadoriba koi gi sanaroi sing yauri mokoi sing sungning thogat chaba loina na ngasi ge koi sinjari ba sta dignitary juna koi haijaru bada sanaroi gi field dai koi gi football gi Manipur gi India gi Messi ni haina khangnariba koi gi renity hoi yauri adagi IS officers sing IRS officers sing MCS officers sing and top entrepreneurs amadi Dr. Webiri by koi gi Uncle Dovely chairman and managing director Babina groups ki ju yaubiri amasung Professor Dr. Indra Kumar yaubiri sumain to na Dr. Hiram Kuting Maki Manipur gi waraba apauba Manipur gi waraba chot thogai lori basing ase sing pulap punchen jaraga angang sing asina makoi inspiration no makoi urkan inspiration no phangjaba loina na makoi na ekoi program asi loisilakpa matam haitare award function asi loisilakpa matam da makoi na pamjari ba aidi hayeng IS officer mo oining ba hayeng sports ki field about sports personality oining ba entrepreneurs of how oining ba business personality of how oining ba India langang na Manipur thuwar ka kukizo singi separate administration ama seman gani haiba thajaba thamde haina United National Liberation UNLF ki hanagi chairman ningthemsa sanaya mana phongdokhre wafum asi marfudara humdoi suba thangta revival day kamari lenana thang tha asigi haukiba kuntareta gi hauduna satharakhiba national thangta technical official and courses training 2026 loishin khiba thoramda phongdokhibani mahana makhatana hai lamdam asida thokliba thodo wathok sing ase malem gi leiba kayana khangba wathok ama oiri maram aduna Manipur thugai ba hai basi araiba oiroi maikai animakta kaidonungda nungsi narak aroidabagi mawongda hatnariba asi matam sangna maikai ani gi marakta hanagumna nungsi sanana leiminaramba adu hanjinnaba honabada awaba amadi oiragani haina phongdoki Well Lanong Thangta Association Manipur Amadi Thangta Federation of India ga punna kusam naduna Yunam Hidomda Laiba Thangta Sanglenda Pangthokiba Thoram Aduda ULF gi former chairman Ningthemsa Sanayama World Thangta Federation gi President Dr. Huidrom Prem Kumar Singh Thangta Federation of India gi former secretary Thongnawjam Priya Kumar Singh Amadi Apunba Khoirol gi Malim gi Lup ki President Waikom Amusau Maitaina Mathang Sitna Chief Guest President Amadi Guest of Honor Oina Saruyaki Numit Marini Pangthokiba National Thangta Technical Official and Courses Training 2026 Aduna India gi tongan ba state tara mari dagi lakpa mio yakhimangana Saruyaki Manipur Thugairaga Kuki Jo Singi tongan ba separate administration nama Seven Gani Havade, Lago Seven Gani Havade, Tazade. Madam de Madugi, Aduma Pim, or Krigadi, Modi one to Gam Shaw. Gam Shawi, Angasi Manipur se, Masi Manipur Tuiva, Iran, Togo se, Masi Manipur Manung da Tasil Yasil Leva Dumba, was up oidre, Malim, Gitakta, the park, Yamam Kanaka, Dum was up oidre, Aduna Manipur Tuiva, have say Yamara to oidre, and Kali. Madu inda government su torok kani heavy thaz adu hadna han basina tina tam han basina masina koi manung hanare ba nakal ani si
हेक उनबदा कदमनेसु नुक्सिनबा यारोइदा ngमरे फिल्म हाननबा अदम फिल्म थोरबसे मसे मतम कुइना कोई चाना चिनन हेमिनबगी फिल्म तो अंजलकपदा वागद फिल्म ओरनि हाबसे अदुमाय थमनेंगे अदुबो सुम हानदन लेबदि यादबनिना अखोय ने ताबा तंगु लेता पुंसी अममु पुसलक्तना मणिपुर लेपासे खुंदा मणिपुर मयाम चारा चिनन मपान तांगना हिमिनबई वखलन थाजबा पुनमक अदो अमतोने लेमिनरगा अखोय लेपासे होनना अनो लेपा अमो सेंगुमिनबगी तौदांग लोमिनबगी तंगाय पदबा अदुदि याम चावना लई हाबसे एदबाय थमजगे Manipur Public Service Commission na loba Manipur Civil Service Combined Competitive Examination 2022 da mai falak laba sanau luksa nungsim mayon but harau taram no opa amadi thagat pa phongdo pagi thoram ama Kapam Village Authority na sinuna ngasi Sandel District ki manungshan na laiba Thomas Memorial Hall Kapam da pangthokre ngasi pangthokiba thoram aduda thoram gi akhanaba leiting sing oina President Thimjit Tin Buzur Rorke Mayon Naga Student Union Fabiola Senior President Kapam Larsang Sanowo Lurke Kapam Village Women Society Manden Margaret Sarah President Buzur Sano Rika Mayon Women Organization Tiningsa Nungsin President Buzur Anchung Pu Mayon Naga Council Fences Senior Chief Chairman Kapam Village Authority Nelson Ngauruo Mayon Amadi Blessing Minister Paina Philia Ngauruo Pastor KBC Ais na Saru Yaki Thoram Aduga Mari Lenana MPS Sine Loba Examination da Mai Paglak Labi Luksa Nungsim Mayon na Fungdokibada Aikoina Punsida Pandam Amat Thamduna Akhang Kanbagalona Lepal Laitana Honorabadi Mai Pakpasi Adum Ngamgani Khali Mahaki Oinadi Handaki Examination da Mai Pagliba Asina Loibanati Makatana Hena Pagatnabasu Honakigani Public Service Commission Loba Examination Sing Asidi Prajamiam gi Seba Taunaba Miam gi Yaifa Thawang Paikhatnaba Afawa Thabak Thoram Sing Pangthonaba Oiba Miam gi Loina Duna Ahienba Wakal Losing Tansinnabasu Honakigani Khali Missing Jamjadaba Hiram Kayada Sotharaba Mayon Community gi Angamba Thaudang Kharadi Loramge Hainasu Khali Mahangnam Matam gi Oiba Miam gi Thabak Thoram Sing Pangtholakpadasu Miam Mateng Pangbiu Hainasu Appeal Tawraki Loina Hauziki Augarakliba Mairo Singna Ngayaki Khanduna Nungai Thokpa Amadi Tungi Punsigi Miam gi Samaj gi Kunai gi Karisu Khandana Leithokpa Asisu Mahiro Singna Tawbidanaba Tungidamak Wakal Munna Khanthaduna Thabak Tawbinasu Mahiro Kunai gi Puning Singsinke District Legal Service Authority DLSA Bishnupurna Nomagi Oiba Sensitization Program Pangthokre 1 day sensitization program for all the LDCS panel lawyers, remand advocate front office, all the PLBS of District Legal Service Bishnupur for ensuring power coordination, effective functioning and strengthening of legal aid service haiba hiramda yumpham oiraga pangthokiba program aduda Chairman District Legal Service Authority DLSA Bishnupur Samum Ibzen Singh Bineswari Maibam Secretary District Legal Services Authority DLSA Bishnupur Amadi Chief Legal Aid Defense Council Y Ramananda Amadi Lata Devi Bar Council Bishnupurna President Member Oina Daista Famki
खर चेंज लापा है दासा फैमिली से दासा फैमिली का कोई और इधर से अलग किसी ले रहे पैनल ले रोकेट ले रहे पीएलबी ले रहे अदुगा ताना रिमांड रोकेट ले रहे हो अदुनी चल रहे अदु मोइना पीएलबी पुलिस स्टेशन मिला कोई पुलिस स्टेशन निपान की नत्रा पुलिस स्टेशन निपान की पीएलबी निपान लाए अभी दुना सकंग माइकंग ना बसु अदुगा कोई फैमिली से दासा फैमिली को माइंड होगे आगे कोई माइंड रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी सी अदु का निजेंग सी अदुगा अनोबला पुलिसदा मोइदा ओरिएंटेशन गुदी तो बरला आनी अदु कमाइना कोई इन द best manner possible to mine coordinate tawraga koi da pi river role and responsibility se mine pangthok the day adu khara khanna se at least like a interaction program ko adu tana se adu one way speech we receive lecture da ka we se the practically to the Library and Sporting Organization Lipspo Hyanglam Wabugaina Sindona Sathariba Kuntarulak Suba Arambam Somarendro Ningsing Kumon League Cum Knockout Kendra West Open Kang Tournament 2026 King asi SSU Singjamai amadi Lamaidong Kangkhut anina sanakiba da SSU Singjamai na Lamaidong bu Panjan Tarataruk Tareta thoiduna SSU Singjamai mai pakhre tournament asigi hayingi match ta KLASA oinam amadi Kaisamthong Kangkhut anina sanaragani Haukiba April Tang Kulumdoi Khongjom De Numita Khongjom War Memorial Complex ta Pangthokiba Blood Donation Camp ta EP Kiba Blood Donor Singda Certificate Piduna Ikai Khunaba Utkre District Health Society Thobal na Sinduna District Hospital Thobal Ge Conference Hall da Pangthokpa Thoram aduda Deputy Commissioner Thobal Yunam Robita Chief Medical Officer Thobal Dr. Y Nokul amasung District Hospital Thobal Blood Center gi MO in charge Dr. L Dorendrona thoram gi athoiba mithung thoram mapu amasung akhanaba mithung oina saruk yake thoram gi saruk ama oina Khongjom numit ke mari leirana pangthokiba blood donation camp aduda saruk yakhiba nupi nipan yauna mioi marfudara taretta certificate amasung donor card yanthoke thoram ga mari leirana wangang bada Deputy Commissioner Thobal Yumnam Robitana I dan tauba haibasi mapan naidraba kathokpa amani masina mi amagi punsi kalibani matung tarakpada su donor singna lamdam asida igi award pat laitanawa puksel chawraba singna I dan tobi haike very heartening for the district also सीखने के अंदर मैं हमको music prize को एक card को मिला मैं हमना फाइनल enthusiastically वैना more than 10 times दिवा the amount of हम लोग represent see I only thing that I wanted to say was like hard to work another departments in Tari I'm not very aware that I am taking Red Cross to hire a volunteer organization where I am South program okay blood donations in the different program especially Khongjom data National Preschool Singamakha Ibotombi Eye Care Amadi SR Dental and Aesthetic Loans Nagamafang na Kusamnaduna Angang Singi Oiba Eye and Dental Screening Camp Amok Singasi Singjamai Singamakha Ningthaujam
लेखाइदा लेबा कंगारो किड्स इंटरनेशनल प्री स्कूल दा पांगथोखरे हाइरिबा कैम अदुदा इबोटोम्बी आई केयर मदी एसआर डेंटल एंड एस्थेटिक लोन्स की मरु ओइबा ऑफिशियल सिंह प्री स्कूल असिदा अंगांग सिंगना मिट अमदी यागी ओइबा अनाबा सिंह लेमना यंगथोपकी खुदुंगचाबा सु पीखिबगा लोइना मियोइबगी हक्चांगदा यामना मरु ओइना मिट अमदी या अनि असि मतौ करमना सेक्सिना थमगदगे हाइबना सिंगबा ममल यामना वाफम कया अंगांग सिंगी मफमदा ताकपी तंबिखे ngasiगी केम अदुगा मरी लेना प्री स्कूल असिगे प्रिंसिपल खैराकुम सुइका चनुना हाइखेबदा हौरगलिबा अंगांग सिंग असि मिट सोकपा अमदी या तिंदुना सोलपगी सांग असे हौजिक यामना हेंगलले हाइबा याय अदुबो अंगांग सिंगना मिट सोलपा अमदी या सोलपा मतमदा ममा मपा ओइबा सिंगना सेक्शन थौरांग कया अमसु लखोलमगनी अदुम ओइनमक अंगांग सिंग असे पिकलिंगैदगी हौना मसागी मिट अमदी याबो सोक्तनबा मसाना करमना थौदांग असे लौगदगे हाइबा असे हेन निंगथिना खंगहन्नबगी खंगहलबदी अंगांग सिंगदा हेना कानागनी खल्लगा ngasi केम असे मपुंग ओइना पांगथोकपनी हाइनसु महांगना फोंदोखे कोई सुमाइना कोई हुजी हुजी अगलैबा खलैबा हुजी हुजी के अंगांग सिंसे हुजी की जनरेशन के अंगांग सिंसे स्कूल दा लाकसिदगी हौरकांदा कोइनो सुम उजबदा मयामी जनरली यंगाकदा उजबदा अनु उपा अंगांग सि याम उइयेबा हुजी मतमसे करिगिनो हाइबा मतमदा फोन इफेक्ट ओइना ओइदोइनेबा फोन इफेक्ट न मरम हौरकांदा अंगांग सिंसे ngannna mamit sokpa kwa adagi akoi आई अमदी डेंटल की चेकअप निंग असी तौरीसे केम से कोलाबोरेट तौनरगा नि से तो अंगांग जिंग से कोई हुजिकान से सुम मयाम से सौखटप लोमदा चटपा हाइगद्रा मपान की होम कुक फूड दगी हेंदोकना आउटसाइड फूड को सिसे याम हैनबगी पोसे अंगांग सिंग दसु लै तुना मखोइदा जंक फूड की हैबिट सिसु लैबना मरम ओरकान याम ngannna मया तिन जाबा अदगी अंगांग से कोइना का म हेना पैम्पर तौरगा योकपगी ओइबगी नरा ब्रश तौबदसु कोइ थाइना अकोई अंगांग सिंग मसाना खंगना ब्रश तौबा नियम जुना तौबगा हुजिकान अंगांग दि खरा वाटलेबा सिना मरम ओरकान अंगांग सिंग से मकोइगी मिट मदिया मदि प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम याम थोकलपगी चांस याम वांगे तुना सिगी पोसे कोइना कोई पेरेंट्स सिंग ना युम दबु दिमागी अंगांग सिंगी चेकअप मतम चाना लोइना तौबिरमगनी अकोइगी स्कूल की ओइनदी सी सेंगना कोइना अंगांग सिंग दा मदि पेरेंट्स अवेयरनेस से पिजबनी कइगिनो हाइबा मतमदा अकोई सेंगना कांदे एजुकेशन से हुजिकान से क्लासरूम दा ओनली बियॉन्ड क्लासरूम दा एजुकेशन से मदुने हेना अकोई दी फोकस तौवेबा सेंगना कांगरू किड्स की ओइनदी बुक रीडिंग और रीडिंग राइटिंग ओनली बुक नॉलेज से खतंग अकोई दा लेतेबा तुना बियॉन्ड क्लासरूम दा कोई मागी एजुकेशन से तौरकपनिना कोई ngasi की पोसिसु अकोई की पार्ट ऑफ अ करिकुलम नेबा अंगांग दा कोई की डेंटिस्ट की मतंग दा तंबा मतंदा डेंटल क्लिनिक दा पूरगा चली को ऑप्शनल की मतंग दा तंबा मतंदा ऑप्शनल क्लिनिक आई केयर दा पूरगा चली अदो ngasi अकोई की लाइबक फबा हाइगद्रा इबोतोम्बी आई केयर को अमदी एसआर डेंटल क्लिनिक ना मकोइना कोलाबोरेट तौमिनर कांदा कोई स्कूल दा सुमाइना केम अमा तौसी हाइना मोइनासु सपोर्ट तौबिरपना मसी याम तंजास याम चारे पेरेंट्स सिंग दा अमदी अंगांग सिंग दा मयाम दा अवेयरनेस पिजबा अमा ओइना को कोइना मसी की पोट से ऑर्गेनाइज याम कुइरे ऑर्गेनाइज तौसिना तौबसे मतम भंगदबना मरम ओरकांदा हंदक मसी की अंगथोकी बने अदुगा से अंगांग सिंग की स्कूल खक्तंगी नतना को पेरेंट्स सिंग सु लाको मतम दा मागी गार्जियन सिंग सु लागदी को दुम येंग बयाई हाबगी अपॉर्चुनिटी सु दुम लै दुगा सुम लैलिबा लेकाई गी सिंग से कोइना मखादा बैनर का सु थेलगा लै को दु सिदेश दा उरगा एनी वन अमा चंगा को मत गैस कंज्यूमर सिंगना साथों गैस असे मतौ करमना सिनगदगे अमथे खुदों थिबदगे मतौ करमना सेक्शन थौरांग लखटकदगे हाइबा गी मतंगदा ऑल गैस केयर एजेंसी मणिपुर स्टेट ना मफम खुदिंग सतुना लाकपा अवेयरनेस कम ट्रेनिंग प्रोग्राम ngasi बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनोंग सन लैबा सुनुसिफाई मयाई लेकाई मांदोप तसु पांगथोखरे हाउ टू यूज हाउ टू केयर एलपीजी गैस हाइबा थेमदा अनौबा खोंथांग बीएलएफ सुनुसिफाई बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट का ऑल गैस केयर एजेंसी मणिपुर स्टेट का खुसमनदुना पांगथोखिबा अवेयरनेस प्रोग्राम अदुदा ऑल गैस केयर मणिपुर स्टेट की मैनेजर एसआईएस जोई प्रकाश एजेंसी मणिपुर स्टेट की फील्ड असिस्टेंट सु ओइरिबा मणिपुर सुमांग लीलागी आर्टिस्ट हेफिराजेन एजेंसी मणिपुर स्टेट केयर टेकर युमनाम असनी अमदी एजेंसी मणिपुर स्टेट की ऑफिशियल सिंगसु सरुक याखे अवेयरनेस प्रोग्राम हौजुंगै मांगोइनना सुमांग लीलागी आर्टिस्ट हेफिराजेन मियामबो नोहंदुना पुनिंग सुमत खिबगा लोनना
Sakthong gas dagi tholakadaba mahei langpok sing dagi matau karamna ngakthok kadage haibagi matangda agency gi state manager CS Joy Prakash LPG gas dagi mahei langpok tholakpada matau karamna kangadage amadi ngakthok kadage haibagi matangda su miyamda sugaina takpi tambikhe Multipurpose Club yang thang na sinduna tha sigi tang tara mari dagi club asigi ground da satharak leba ani suba MPC Trophy 2026 9 men aside Village Open Football Tournament 2026 ki ngasi sanakhiba ahanba match ta team B gi Lamlai FC na team A gi YSC Naurem Saprobu Panjal home sinoda maithiba fikri match aduda Lamlai FC gi sanaro jersey number 10 KS Amarjit na Panjal ani aduga team asima ki sanaro jersey number 50 L Rahul na Panjal ama sanki ground asimukta da sanaki ba ani suba match ta na team B gi Warem FC Sangang na team A ki Aryan FC Lilongbu Panjal amasda ama sinoda maithiba fiki hairi Warem FC Sangang ge ama tangairaba Panjal adu team asigi sanaroi jersey number 7 Johnny Komna minute kunmari chatpada penalty kick ta sankibani haire District Football Association DFA Thobal gi minyang makhada Khetri Laikai Rising Club KRC Thobal Khetri Laikai na sinduna team kuntra manga na group nipal thokna khaidokuna Khetri Laikai Hautabi KRC gi playground da satharakhiba first KRC Trophy 2026 under 17 9 aside state level football tournament gi mapu SIC Singa Ideal Club na oikhre winner oikhraba SIC Singana Selgi mana lupa lisingum fugalwena trophy amade medal aduga runners up takraba AK FCC Kokta na Selgi mana lupa lising kuntra galona trophy amade medal sing mana sing funky ngasi sanakhiba final match ta SIC Singana AK FCC Kokta bu goal ani shinoda maithiba pidona first KRC Trophy under 17 gi mapu oiba ngamkhibani tournament adu loisinbagi thoramda Inner Manipur Parliamentary Constituency Lok Sabha gi MP Dr Angomsa Bimol Akoizam na athoiba mithunglen hanagi sem okram ibobina thoram mapu aduga Khangabok Assembly Constituency gi MLA Okram Suryakumar Sai NERC Tagel Imphal gi thabaktagi potharaba Assistant Director Konsam Michael Yas Thobal gi District Officer Devin Moirangthem Pukai Ekwagi Proprietor Thoksom Ibo Sauba amasong Social Worker Ningthaujam Kennedy na akhanaba mithungnen sing oina saruk yakhi makok mathang taraba singda trophy amade sel gi mana sing yanthoke City Club Ground Hairok Litan Makhongda Pangtholiba Maridak Suba Maipakpi Memorial Trophy 2026 ki ngasi sanakhiba match ta Yaripok United pu MFCC Wangjingna goal ama sinoda maithiba fikre ngasi gi match aduda MFCC Wangjing gi maipakpagi ama tangairaba Panjal du jersey number 6 Srinivas na match ki nifutaruk chatpa minata janki ngasi gi match aduda match referee na मैच की मिनट तरातरेट ता यारीफोक यूनाइटेड की जर्सी नंबर 17 परमजित ता अमदी मैच की कुनमरी चटप मिनट ता MFCC वांगजिंग की जर्सी नंबर 6 श्रीनिवास ता येलो कार्ड सिंह बुक तौखे हौजिक अरोयबदा मरोय पौ मुगना मियाम दा पिजरे
नेशनल हाईवे 202 इम्फाल उखुल रोड की संगाई खुल कुकी खुल मयादा होखिबा अहिंदा सखंगदब सिंगना लंबी तौथोखिरंबना मरम ओइरगा इम्फाल अमदी उखुल लंबी फाउनखिद्रे मणिपुर सिंह अमदी तंपा की मफम सिंगदा साखतनबगी इंग तप्पा लमदम ओहनबा सिंगी ओहनबा संगी इंग तप्पा लेत्रबदी साखतपगी लमजेलदा माइथि होरगनी हाइना चीफ मिनिस्टर पाई खेमसाना फोंदोखरे नोटिस विंडो टीवी नुमिदांग खुदिंग संतोख सरिबा मणिपुर पाउंग असिगिदि मतंग स्वाइद लोइजरे मेंग ताबि पुनो पुअरबोन इकोनोन खुरुमजरे